Auditi ka, ipakita amin o karte para kadagiti dagiti atidog dila na kinalalawang hiwat na o i-comment nyo mine kasjay dagiti na agpa-check up ta mabutang nga positive iti resulta na iti in COVID-19 amo yon metro ti kailangan yon oh. Dagiti adot ti tartaraken na ditangan wang kaldeng kadabaka gapas apo ti katangan nyo i-comment nyo lang ti mine ta hello kakabsat na imbangal daw yu amin ken agya anamit lang ka api kasjay mali-mali ti introk ulit take 2 hello kakabsat na imbangal daw yu amin ken dati manin ti kabsat yu namit karamali patak medyo introk take 3 pasensya na guys tao lang nagkakamali lang din ako okay hello kakabsat na imbangal daw tayo amin datoy ni kabsat yo kat iti arami din tayo itakot mapantay gila ko iti saksakamon ambit lang yung tikastoy na maulaw aksan mildari ulitik take 4 hello kakabsat na imbangal daw tayo amin ket dati ti kabsat yo nga anong ngay ngamit tini ulitik take 5 kapag ito hindi pa ito naayos ha tatandaan mo susunugin na kita take 5 tayo take 5 hello kakabsat na imbangal daw tayo amin ket iti arami din tayo nga video itaket padasik mamot iti mayat mayat kasjay yeah okay ulitik take 6 hello kakabsat na imbangal daw tayo amin ket ay iti video nga arami di kita tangal daw ket padasik mamit iti agilako iti arwatak mamot tagapoday iti COVID-19 awanin ti mayala baggoong kadamanti kakadataw yun naibusan day tay bis na day play money kumalatat dalatamit kwarta day pitakak awanin ta inggatang ko amin nawan nagbabatin katat padasik aglako nga rod ya padasik iti aglako tatta no ka comment kayo lang iti mine ha mine okay mine i-comment nyo lang mine no magustuhan nyo dahito yung ilako tatangal dawan okay uri mampay tagpunasak mampay ti ikwa nay ay pigad gayam day jay nyamit din da virus na da virus mo yeah mine lang ti i-comment nyo ano no magustuhan nyo dahito ilako tatangal daw ket dagitag comment ti mine i-PM ko ida okay tapos ibagak no mano iti bayad na daytoy yeah kat iti unang item iti munang item tayo may tay iti ilako ket metro dagiti dasaksakitan na dita nga di na kahit nagpa-check up di na kahit iti makita day resulta no COVID-19 no coronavirus dita daytoy iti libre mo ka tagpa-check up apay kami nga mabutong kayo dahil iti metro comment kayo lang timay no magustuhan nyo dahito dahil iti umuna nga item tayo tangal daw ya di ka makatagaregla lako na may saka mga tumagari ka dita madama iti in COVID-19 diti lubong madama ka mo chumis-chismis dita dasweldom naka home quarantine ka lang rudon dapay lagano nga sumanood dita sa dasweldo na dasweldom dita tulos tala ka man latang kami nagado ibagbagang ay ore awa magayam tagsasaog de anajay katungtong na ti bagbagina gaputi coronavirus dito yun po Diyos ko anin katok irugik man niya isang mo ng item tayo tata
gapas. Gapas amuyo ka diti pa kausara daytoy. O dagiti padak nga manalon dita. O no dayti alaga yung anwang, baka, kalding. Ora nya dita nga mangmangan tiruot. O gapas ti usar inyo no mapangka eksakadi nga ikas diti pa kausaran daytoy. Dagiti padak lang nga idukan dita iti makammo dayti ya. Dagiti sumasakati dita dagiti agar-arat ti kankanin ti alaga da dita. Dagito iti pakausaran. Comment kayo ti may na ta i-PM kayo to no manubbayad na daytoy. Iti mata iti pinaka-importante ay ti amin dito sa ngalubunganan ngamin no nga mapukaw ti kastoy. Ado iti agawaras nga may balita nga uri mo ba di pupudnaw ya. Sa madaling salita nga kunada, chismosa. Daytoy ti katangan nyaw. Karteb, kumatang kiti karteb dagiti daraktil ti dildila no dita kada nalalawat ngiwat na madi mga chismes. Ori di mga pudpudno dagdagan na kit di bagbaganan. Ya di lagbain daytoy karteb. Gaputan na ibusan iti alcohol. Sa bali tinagatang ko. Anusan tayo daytoy halang ka nga ko dayto iti may kat na iti germs di ka dynamic protection pa ka no 1 liter kanyo ti kwa dayto pwede pa pang lotion dayto dagiti kinurseng dita dayto iti pag lotion nyo ta na lamuyot dayto kin nasilang ako nadaya na pagpagalis ako pampagalis ako nada engine oil ko naman. Kat anang aron ay lakok sa amin na daytoy pay. Dagiti mahilig dita umutang nya dagiti napunuan iti kwaditan iti page iti notebook dati utang dati 5-6 aglako nakma iti notebook para kanyayo yarat no adulat ti pagilisaan nyo tut utang nyaw ngam ti kunak kanyayo nga umutang kayo namuyo umutang amuyo matagbayad manguutang di naman magbayad nga rod. Siyempre hanga kompleto dayta na ti ballpen nga pagsurat ti utang niya ilistak man dayjay Youngstown Maysa March 22 binalon ko idi na panak di taltalon idi ngamin nga ikarok to nga kastoy dayjay pay gayam may sa kilo nga kwa mangrog inuragak man nga may sa kilo nga karne tinwang, karne baboy, karne baka nga ikarto nga ag tracer, ikarto nga ag mula, ikarto nga ag abono, ikarto nga ag bols, ikarto nga ag garado. Into no kwa ay bandan nga umaigikaro la galadoton takwa awan to ti masweldo. Dayta mo ti pagmadyan na ka no inunatay nga inaral daytoy kwa tayon di tandan tayon tapos to na ikaron aglaladot tayon to naminan nyaw taori siya matkastanak idi. Nagadot ti listaan ni ngam daytoy adi kwa kanta ti coronavirus daytoy nga inararamid ko kaan nga rod kat sa pila ko mamanti na paragsaks ko kayo kanay lakok mat amin na kat dagiti magustuhan na o diti ka ipakita amin o karte para kadagiti atidog dila na kinalalawang hiwat na i-comment nyo mine kasjay dagiti na agpa-check up ta mabutang ag positive iti resulta na iti COVID-19 amuyon metro ti kailangan yon dagiti adot ti tartaraken na ditangan wang kaldeng kadabaka gapas apo ti katangan nyo i-comment nyo lang ti mine ta i-PM kayo to damdama ulitik man dagiti adot ti utang na baka napuno dagiti notebook yon glako nakpaya notebook free ball pen nun libre ato yan mambayad nan kat no kayat nga matgayam makita iti kinapintas kinagurang kaputi nga makarkarwar ti ulit ti balayin kapod iti home quarantine gumatang kita sa amin piman bitak pay gayam dito lang diferensya na bitak at least makita yung buong rupa yo sarmeng matibay pasensya kayo akwawan ta alkoholan na ibusa daytoy tila lakot tatanya rimula
Kat agyam-yaman nakman kanya yung kakabsat. Iting kay pinagbuya dahito nga video. Kat dagiti no niya tayo nagustuhan nyo na ayat nyo dito yung lakok nga items. Kat i-comment nyo lang timain. Ta i-PM kayo to no manoya. O babay garuda. I love you to. Paano umano mapipising na on. Bye bye. I love you.